Proses cuci air filter penghawa dingin. Proses A. Keluarkan air filter. Pertama, off switch. Kedua, buka cover indoor. Ketiga, keluarkan air filter. Proses B. Pertama, cuci air filter guna sabun, air dan span. Kedua, bilas guna air. Proses C. Pertama, keringkan air filter. Kedua, lapkan guna kain. Proses D. Pertama, masukkan air filter. Kedua, tutup cover indoor. Proses E. Uji fungsi. Pertama, on switch. Kedua, on button hijau. Ketiga, on suhu 16. Tamat.